Dobar dan, Kristijane. Evo, danas radimo pisano delje višekratnikom broja 10 kao i jučer, ali kraći postupak. Znači sve nam je isto, samo idemo kraćim postupkom pa ćemo vidjeti što to znači. Odmah krećemo, znači ovdje imamo 1 poljena 20 ne možemo, 12 poljena 20 ne možemo, nego 126 poljena 20. Gledamo kao na primjer da je to 12 poljeno na 2. Znači zapisujemo ovdje 126 poljeno na 20, znači kao 12 poljeno na 2, a to je znači 6. Reći ćemo da je to 6. Upišemo ovdje 6. 6 puta 20 je 120. I što se to znači kraći postupak? Znači ne pišemo ovdje 120 ne pišemo, nego kažemo od 120 do 126 je 6. Znači i do 126 je 6. Pišemo taj 6 ovdje ispod 6. Spuštamo nulu. Spuštamo nulu ovdje. Sad imamo 60 poljeno na 20, to je točno 3. 3 puta 20 je 60. 3 puta 20 je 60. I do 60 je 0. Pišemo ovdje 0. Spuštamo 4. Spuštamo 4. 4 spuštamo ovdje. Evo ga. I sad imamo 4 poljeno na 20 je 0. 0 pišemo ovdje. 0 puta 20 je 0 i do 4 je 4. Taj 4 pišemo ovdje. Spuštamo nulu. Spuštamo nulu ovdje. I sad imamo 40 poljeno na 20 je 2. Jer, znači 2. Pišemo ovdje 2. Jer je 2 puta 20 jednako 40 i do 40 je 0. 0. Evo ga, nemamo više ništa za spustiti, to je to. Znači, to je isto kao i ono, samo je što je kraći pisani postupak i samo na kraju još moramo to provjeriti. Pa pišemo ovdje provjera. 6302 puta 20. Sve pomnožimo sa 2 i dodamo 0. 2 puta 2 4, 2 puta 0 0, 2 puta 3 je 6 i 2 puta 6 je 12. I dodamo jednu nulu i evo ga, dobili smo. Evo, Kristijane, dobit ćeš ovaj plan ploče za prepisati. Lijep pozdrav!